amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch rikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika risaba ishyirahamwe ONU n'abafatanyabikorwa b'u Rwanda gusaba perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko hokorwa iperereza ryizewe ku iyicwa ry'abanyepolitike batavuga rumwe na leta yiwe. Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urasaba umunyamabanga mukuru wa ONU kimwe n'abanyamahanga bafite icyo bafasha cyangwa bafatanyamo na leta y'u Rwanda kujya basaba perezida Kagame igihe bahuye gutegeka ko habaho iperereza ku bwicanyi bumaze iminsi bukorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishyaka FDU inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda rivuga ko Siridiyo Dusabumuremyi wari umuhuzabikorwa w'iri shyaka ku rwego rw'igihugu yishwe ku itariki 24 z'uku kwezi. Rivuga ko abantu babiri batamenyekanye bamuteye ibyuma hagana saa 3 z'ijoro ubwo yari ku kazi ku kigo nderabuzima cya Shyogwe mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Itangazo iri shyaka ryasohoye ku munsi wakurikiye iyicwa rya nyakwigendera rivuga ko abamwishe baje kuri moto bakamuteragura ibyuma. FDU inkingi ivuga ko yatangajwe n'uko ubuyobozi bw'ibanze bwavuze ko abamwishe baciye ku bashinzwe umutekano w'iki kigo nderabuzima bakamusanga muri serivisi yakoreragamo. FDU inkingi ivuga ko itabura gukeka ko abashinzwe umutekano baboneka hafi ya buri hamwe mu gihugu nk'u Rwanda baba bagira uruhare mu itosekara ry'ituze n'umutekano bihoraho by'abayoboke b'iri shyaka, kuko uyu Siridiyo Dusabumuremyi abaye wa kane ugiriwe nabi bikomeye mu gihe cy'umwaka. Umukozi wa Human Rights Watch ukuriye ibiro bishinzwe Afurika yo hagati Lewis Muje avuga ko mu ruhando mpuzamahanga u Rwanda ruboneka nk'urugero rwiza rw'igihugu kigendera ku mategeko, atariko kandi turabona abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kwibasirwa bikomeye kandi ntihagire ababiryozwa. Human Rights Watch ivuga ko mu mwaka ushize hari abandi barwanashyaka 3 ba FDU inkingi bishwe cyangwa baburiwe irengero, nyamara ubutegetsi ntibukore iperereza ryizewe cyangwa ngo hagire abakurikiranwa ahubwo bwicanyi. Ibiro by'ubugenzacyaha byemeje bibinyujije ku rukuta rwa Twitter ku itariki 24 z'uku kwezi ko Dusabumuremyi yishwe n'abantu babiri batamenyekanye, ariko ko hari babiri bakekwa batawe muri yombi. Human Rights Watch igaruka ku magambo Perezida Kagame yatangaje muri kongere y'ishyaka FPR Inkotanyi ku itariki 14 z'uku kwezi agira ati, ba bantu nagira imbabazi bari bafunzwe ubu baragenda basakuza, mubareke bashobora kuzagwa ahandi, ntibashobora kudindiza iterambere ryacu. Ku bwa Human Rights Watch, Perezida Kagame yavugaga kuri Victoire Ingabire uyobora FDU inkingi warekuranwe n'abandi 200 mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Victoire Ingabire yari amaze imyaka 8 muri 15 yagombaga kumara mu buroko nyuma yo guhamya ibyaha birimo icyo guhakana jenoside mu gihe yageragezaga kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2010. Human Rights Watch kimwe n'ishyaka FDU inkingi bagaruka ku mfu za bamwe mu bayobozi n'abarwanashyaka ba FDU inkingi barimo Rwa Anselme Mutuyimana wishwa nizwe mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka na Eugene Ndereyimana waburiwe irengero mu kwezi kwa 7. Banavuga kandi kuri Boniface Twagirimana uheruka gucibwa iryera mbere y'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize aho yari afungiwe muri gereza ya Mpanga. FDU inkingi mu itangazo ryayo inavuga kuri Damascene Habarugira wishwe mu kwezi kwa 5 kwa 2017 kimwe na Illumine Iragena wapfuye nyuma yo kumara igihe yaraburiwe irengero. Human Rights Watch ivuga ko ari gake cyane ubutegetsi buhisha ko bushyigikiye ibikorwa byibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ivuga ko yemwe hari niyo beruye ko bishimiye iyicwa rya bamwe. Human Rights Watch igaruka ku mpapuro ubushinjacyaha bwa Afurika y'Epfo bwasohoye muri uku kwezi zisaba itabwa muri yombi ry'abantu babiri bari hafi ya guverinoma baba bakekwaho kwica Colonel Patrick Karegeya mu 2014, akaba umwe mu bari baragaragaje ko barwanya leta y'u Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko ubwo yari akiri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Madame Louise Mushikiwabo yagize ati, uko watangiye siyo kirebwa, icy'ingenzi ni uko usoza. Ati uyu mugabo aha yavugaga Colonel Patrick Karegeya yagaragaje mu buryo bweruye ko ari umwanzi wa guverinoma n'igihugu cyanjye, none namugirira impuhwe. Nawe James Kabare bakiri minisitiri w'ingabo we yaravuze ati, iyo uhisemo kuba imbwa upfa nkayo. Human Rights Watch ite nyuma y'iyicwa rya Karegeya mu ijambo rye Perezida Kagame yashushe nk'ubyishimira agira ati, uwo ari we wese ukiriho wagambirira kugirira n'abo Rwanda, uwo yaba ari we wese azabyishyura. Uwo yaba wese ni ikibazo cy'igihe gusa. Human Rights Watch isoza isaba abafatanyabikorwa b'u Rwanda gutangira kubaza amaherezo y'abagerageza kunenga ibitagenda muri guverinoma cyangwa zimwe muri politike zayo, kuko ngo bitabaye ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazakomeza kwicwa cyangwa kuburirwa irengero. Yari mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.